Ka KSU West Gentle Hills District Unit, hapo ka Jingalam, jauh Presiden ulat Parasengkram baru General Secretary Leningrad Taryang. Ila IT kedor khas hau ba Presiden Tensong belong Menteri Korbari kejelah ka bagaseng kala kerpat iu ba Presiden Tensong bancem kia hak ban weng no ispai BSF. Kibadon bean hayo amlarem. Namar kamlong kabayahap BSF bakin paharah ka negasnong. Nama kadang jengai ba na ka jaka kaput pat kari Bangladesh. Ulat parulong baga jingdan jong spai BSF ha kayo amlaram kalong penban ke jing ha ka ba kila pendek ba talasi yikitrashnong kibuan yo wan hat parulong baga ni kalong bean ulong shosho bahaba kitrashnong gibedet yo shadauki gi hab ni jing bet shwa no komandan ke BSF balada kim panjang bet kisha kurup no akimar kimata ki bagi thiet na yo Hendrai basmosi pat kalong bagi spai BSF ki ailat pat ikinong Bangladesh banwan kai bean ha kayo dauki Kaseng geladawan sembut menteri rang bak kejela bantu kelar nok mardor halur kini kejeng mana kali yang bak preston ula betha eu deputy commissioner bandai ye nok mardor halur kini KKSU kelamaham melada ke sorkar kamle AA KKSU kamdan denti pat dekungwei ndai kinchim dagi senjam ki bateng Di marmar ila hukum yo DC jong was jaintia baun toket lane bon khot meeting bat bon weng nok mardor ya kini BSF basyong beain siapa kayu amlarem namar kumbakalong hi kinagi BSF ki badan hang tu ki pendik ya kalit kawan jong pai ba dak kilet sayau syahat dak kilet segi sorjawai andak lawan kila khanra ya kimar ki mata jong ki kila kni ya kimar ki mata jong ki kira segi kem jong ki khen bagi dai kimar be ai te nak liang jong ni penrem jur ya kane ke jingle jong kinagi sipai BSF namar ha kejisha kum ki sipai BSF kum ki nong yada yo purusam ki dai bandon segi jaka kaput te kabalango balai baki don seki yeu ki hat ki don seki snong ki thau te nakaliang jongi ni penrem jur ya kane ke jingwan khanra be an jong ki seki jaka ki bomdai hok ban khanra bat kabok singsi galong ba ya ki pai jongi ki balai yeu le hat menta seki tu ki nagi thain dau ki mok tapur ki de ban yo ya ki jing tho nau komandan jong ka jong ka BSF ki badan hak tu company lem kumta ki mar ki mata jong ki ndakiwan na yeu na hat ki syakni bat kira syaki kem jong ki te kabal ngok along ba hakiput kisam ba kumno pade ki pelailan ya ki khar Bangladesh ki bawan napa Bangladesh ban syong yeu syong hat hapo yeu daki menta hakas yeu daki dap tang dagi khar Bangladesh ki bawan ban syong dukan bean ha kayo dauki te nak liang jongi ngi penram jur balai yo do usnam jongi pi pendek bat yakine gi banabar pada pi ailat yaki bakin rum kin mi kat bamon te nak liang keseng ngi na mailat dalai leiru ba kine ki ai baro kin wanja do usnam jongi bat lada kana ke jinga keren jongi kam sai so lengba ke jingkular jong yu minister jongi lada kam urlang ngimban se lada da kano galat galtiru banyada yu do usnam lajong na benda ka syong suk syong sai ha kawai pat kaliang uni-unong yalam ka KSU West Gentle Hills District Unit ulitho bagasenggal kerpatru yo ba preston tensong wan pak maramot no mardor ya kesurok jawai bypass namar kening surok kasnio subapalan bat ki kaliret kila syam jeng paniat kening surok ulong banamar kejing snio plat kesurok ki kali kila rungno syasor jawai bat kening kila penmi kejing thang kali Ulitho pada kaliang ubak Preston Tensong ubalang ru Menteri Ketenat PWD Roads and Buildings ulakular ya geseng ba onchen kai kene jing jong kipat ba nonglet nongwan kini kenu kalang bas tenat bana kaliang jong minister badan buram jongi ila ong ba ila isu ya ko order bat ban betrino yu tu surok bypass te nak kaliang jongi ni kentu ya ka office jong deputy chief minister bagi juga por como PWD minister bakin long ke balik ban pen yalek ban pen kloi nak ban pentrei yang no surok nang bagi pensuk ya kali kawan jong pai ba namar kat kum gajing jia menta uneu surok khamtam gi kalirit kim long shu ban yai nang gitu ki jaka bat lengba jong kane gajing sneu jong no surok kala penkap ni aru ya kasor juai namar gi kali gi badai nang to kim long shu ban yai ki layat be nang kitu ki surok ki ban mi sa juai tene kaliang jongi
ni kerman skem ba lembaga jengkular jeng minister bodon borom jongi ba ile ano chai chai naga benta ban petsuk yau pai ba